محمد سراج مبارك مستروي إلي مغلم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد en jettimo e ko hawridini en e tageede waɗe ɓiɓɓe adama en jettimo e ko hawridini en e tageede e leñol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama en jettimo e ko hawridini en اتاقيد أنوك شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه إذن جتمو وحورجني أن ويسفمو قوله يري ترمو وسكد أن وسكتنا هوار مكو ووضع أن جنتل ngal ina rutto faade e makko tawa ko kanko waɗani ɗum hoore makko eɗen jiya en mbaɗaani ɗum eɗen jiya ko kanko waɗi e ɗum eɗen jiya o wi eɗen jiya en mbaawaani jooɗoraade noon e koye men ko kanko heedani en eɗen jiya o wi ko foolɓe aduna ina calii ɗum ina mbiya ina firta ɗum eɗen jiya kono omo heedi e maɓɓe o hawridini en e ɗe geɗe fof o totti en alqur'ana o accidi en e mum e yaltini en e aduna o waɗi en e ladde o accidi en e hoore makko o hokki en toon ndiyam ko eɗen jara e ñaamde ko eɗen ñaama o heedi hakkunde men e tagooje o ɗaccidi en e Allah ngaal kawridinal en jettiimo e ɗum so ɗum yawtii neɗɗo kam ina faami ko ɓernde makko nde tan woni haalde teende wonaa huunde wonde ko kayre tan kayre ne omo anndi wondiiɓe ɗoon omo anndi ɗum woni kamɓe omo anndi wondiiɗo moƴƴo gonɗo ɗoon ko Allah enelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e cheikhana Ahmad Tidiane o wi ko ɓeeɗo o wondiɗo ɓernde makko ɗo e sifa moƴƴingol makko omo anndi ɗo ɓernde makko ɗo o wondaani ɗoon e sifa bonnugol o wonaa fittaandu makko e seytaane e aduna o wi ko ɗi tari omo anndi o wondi ɗoon omo anndi ko wiyetee heen aduna omo anndi ko wiyetee heen seytaane omo anndi ko wiyetee heen fittaandu ɗe tati omo wondi e mumen ɗeeɗaa tati omo wondi e mumen kala heen ko miijo makko yehi ko ɗum woni yoggi makko omo tinine ko miijo makko yehi e moƴƴere no wayata omo tinni so yi miijo makko yehi e bonande no wayata omo haɗa nde miijo makko wondata e fittaandu e seytaane e iblisa omo jogii omo mooloro ɗum omo yamiraa wondude e Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e cheikhana Ahmad Tijane omo jogii ko ñaagoroo ɗum
ene hakkunde diine Allah o totta ɗum omo gollira ko moƴƴi ko omo reentoro ko moƴƴaani ko e ɗo kay so tawi ko kawridinaaɗo o waawi reende hoore makko o eto hankadi rewde e Allah e nelaaɗo mum e cheikhana Ahmada Tidiane kala ko mo yi'e mum anniya moƴƴo e ɗum o wallitoro on kala mo nani e mum konnguɗi moƴƴi ina mballa mo e ɗum o wallitoro on kala mo yii walle moƴƴe ina mballa mo e ɗum o wallitoro ko heddi koone kala ko yi'i e mum anniya mo moƴƴaani o woɗɗito konnguɗi ɗi moƴƴaani o woɗɗito golle ɗe moƴƴaani o woɗɗito o jogoo sifa wondirde e Allah ndiɗo mbaadi o tinno noon e liman makko tawina ɓeydo e nder oɗo sifa o yaatirta caggal omo huli heen Allah omo rewa heen Allah omo wondini juulɓe no haani wondinoraade ɗumen omo jogitori hoore makko e ɓesngu makko no foti jogitoraade ɗumen so tawi neɗɗo Allah walli ɗum wayi hono noon ene jogii laawol Cheikh Tidiane on anndi ko e jam o woni o jam o wuurata koye jamne kadi o maayata e neɗɗo kadi noon so anndi no dañirta jam ina haani waɗa noon neɗɗo so anndi ko dañirta jam yo wan noon kala noon mo njiiɗaa hawridinaaka e hawrude e juulɓe ɗo njiiɗaama fof omo ñaawde so tawɗaama fof omo metti ƴiiƴam nde ngarɗaa fof omo haalde on ɗon neɗɗo ko neɗɗo o dañataa teddungal e hadara Allah sabu o alaa teddungal to juulɓe mo tawɗaa fof yo omo ñaami jawɗeele janane omo dugdee ɗum ma omo yihi ko alanaamo e nder juulɓe o hersaani omo waddee e ɗum o alaa hurum to Allah e nelaaɗo mum alaa hurum e juulɓe so tawi neɗɗo on ɗon neɗɗo ko ngondiigu wuhaanaani wondirta e juulɓe o mettoowo ƴiiƴam o wonata heen dey gonɓe battane ɓe ko heen dey yaltata yo Allah dannu en e ɗum yo Allah reen en e ɗum tawde en ngaranii moƴƴere gonen e moƴƴere hee e haqiiqa meɗen woni fof yo yondino ko Allah hokki ɗum oto ñaamoy kaake janane woto fof yo reen diine mum yo moƴƴina hakkunde muɗum e musidɗo muɗum yo wallu ɗum beele Allah ina walluma kala mo walli musidɗo mum ma Allah wallu ɗum ɗo humtu haaju makko kala mo humti haaju makko ma Allah humtu haajuuji mum ɗum ɗon noon neɗɗo so waawi wadde noon yo wan noon reeno ko heddii ko yo Allah reen en noon gila aduna haa e laakhara allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكري وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلهنا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نجتي الله سبحانه وتعالى نجتي الله سبحانه وتعالى كدوم تان كدي وداني انهن سيفانو ركيري اني eno dañirden ni tawa ko e kandingol makko tawa ko e kandingol makko e moƴƴere makko e ɓural makko e njurumdeeru makko eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin oɗo batune kadi en nani ɗum innani wasiya o innani tindingol ngol innani wasiya o innani tindingol ngol jettiri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala
ñaagi Allah e moƴƴere mum e ɓural eɗen ñaagi Allah e moƴƴere muɗum e ɓural mum e jurumndeeru mum e ɓural mum e jurumndeeru mum yo yoɓan en ceerno men moƴƴere yo yoɓan en ceerno men moƴƴere kanko e seeremɓe makko kanko e seeremɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko o rokka en nande ko kaalanteɗen ko o rokka en nande ko kaalanteɗen ko o rokka en jabde e gollirde o rokka en jabde e gollirde e naftorade bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhna tijan radiallahu taala anhu e barke cheikhana ahmad attijani radiallahu taala anhu barke ceerno men e seeremɓe e mum barke ceerno men e seeremɓe mum ɓeydo ɗen tinnade ceerno wi yo en ɓeydo tinnade lewru ndu hankadi woni ko e gasde lewru ndu hankadi woni ko e gasde tinnoɗen e dewe allah mbaɗeten nde o wi e dewe tinnoɗen e dewe allah nde mbaɗannoɗen nde tinnoɗen heen no moƴƴi tinnoɗen heen no moƴƴi janngugol alqur'ana janngugol alqur'ana janngude salatul fatihi e janngude salatul fatih e wirduuji keddiiɗi e wirduuji keddiiɗi e naafilaji keddiiɗi e naafilaji keddiiɗi ñalawmaaji cakkitiiɗi ɗo ɗi ñalawmaaji cakkitiiɗi ɗo ɗi ko ñalawmaaji ɗi neɗɗo sowante ko ñalawmaaji ɗi neɗɗo sowante kala ko golli e moƴƴere kala ko golli e moƴƴere ɓeydo ɗen tinnaade heen no moƴƴi wiya en ɓeydo tinnaade heen no moƴƴi eɗen ñaagi allah subhanahu wa taala eɗen ñaagi allah subhanahu wa taala nde allah newnanta en ɗum nde allah newnanta en ɗum jaɓana en ndewe meɗen allah o fof jaɓana en ndewe meɗen allah fofof o jaabano en dowuji meɗen o yaafano en bakkatuuji meɗen o jaabano en dowuji o meɗen jaabano en duwawuuji meɗen bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhna tijan radiallahu taala anhu e barke cheikhana ahmad attijani radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe e muɗum barke ceerno men e seeremɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم hamdan yetti allah baɗo ko yettire o tagi bille ngam ɓurnaɗo omomo yettore o nuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fo waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore fatiha laabi nayi salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi yo allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓesugu kane wondiɓe ha dargal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men tijjani lomto sirajo ɓele omo jaɓɓore so gatamare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fo gartire gila ceerno men tijjani tijja ha o ari ko welamma mawɗo e diine sunnane siftore almudo fiiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ina yakore ko nulaɗo wi jomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine he mona satore o e garnu wonno ɗum ko ceerno sirajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto fatore noon allah waɗirene cheikhu umaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan ha gore woto wi ko giɗo almudo inamana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere ahalul basairi wadda fatiri kawri ɗum ɓe noon ko kawri e diine fof ina tugore bisimilla ma kono koɗɗo bismi hoore mum ko e ɓerɗe he bisma ko mbeleɗe jarnore
wurongo e sara wurongo ngari eɓe garnani duwawuji mon eɓe gandi ɗum ina dandore mo yi jaɓɓagol ma hanki anda ko Allah jeyi fiyakuji mum mo rokki he fof yakore kaɗanninoɗo e siftinoyde tagoje ɗe o diine kane sunnaje wirdune rokkire kala noon mo ɗalda ngurare nata nguraka awdere moyde e sonjerim ndertire laawol waliyu e men ko faabuma neldaɗen ina sokoli haale sarɗi yeeji ɗi gollire ɗum ɗo ko gooto e almudon ma fuɗɗi ɗum koko faɗɗi ɗum o yinnoona noon mbele weltore o wonaji mo wona habbare ɓe jimirtani ko welamma wurtimo heen yimoɓe to goytore miɗo yetta Allah e gurɗe gurtuɗe kamɓe ɗum yomi wurte ɗi garaji lobbe mi dasore mi wona gawlo hadaralu ceerno men e seerende mum mbele arma josoɓe nokka janngo mi siftore timmode haayo o ko julde e Mustafa ɓurnoɗo kala ɓurnoɓe kala mone yettire yo Allah wele qutbujo mawɗo mo jokkiɗen on barke mum e hadaruji Allah ne yettore yo Allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓesgu kane wondiɓe ha darngal dare ɗum ɗo Fatiha e salatul fatihi Amin. Yo Allah jaabu du'a almudo fiiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah nyoke